Mau kemana lu bang? Mau kemana? Orang lagi ada PSBB. Apa tuh zaman gua sekolah itu PSBB? PS 2 PS 3 tuh, gua gak tahu dah. Pokoknya lu jangan macam-macam lu. Di luar kalau lu ketangkep kena razia, tau enggak lu? Kedemen banget gua. Orang lagi banyak orang lu mau keluar lagi. Balik kata lu bang, balik lu. Buat gua. Kalau lu ke razia gimana? Siapa yang menebus lu? Pendiaringan aja udah tiris, boro-boro bisa nebus lu, ngerti kan lu? Pulang, macam-macam aja lu. Laki kok didiemin kayak begitu, kok gedemen banget. Udah sini cepetan, lu macam-macam lu.